Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kum kajing pen kre ke election MLA ke Badang Sa Asok Yong constituency ke National People's Party East Khasi Hills District. Kalalum ya kajing lang ha kala singi ublay. Badban pen kalan ya kajing ya tre lang kanang banyo ya kajing job ha gani ke election ka banang ha kashipau tarik ujemang. Ha kajing ya lang ladon kinong ya lam ke NPP East Khasi Hills District. Haringkat ukurtong oba Samden Malnyang. Lambod MDC ke mau plang oba Lamprang Bla. MDC kanong sken Congress Mary Khatpuri, badu President ke NPP East Khasi Hills uba Ajit Kurba, NPP Women's Wing kong Pinong Plu bad kiwe-kiwe. Habaya keren uba samlen uloong bahaga jingi kanduk lang kinong kitkam, laya keren halor ke jingi tray lang nakabenta ke election ke Badang Sa Asok yang bad kum kaseng ke kwa banyo ke jing job ha kani ke election. Uba samlen uloong bagi patba ke soyong kilong kiba start bad syempang, bad kila soto lupa yanu bakin jiet ha kani ke election. Ulapan pau ke jing sngongu namar ke jing jiet ki patba ya u, bad ukermen ba menta ke kenti kin aibiang ke jing shania, bad jiet ya u baladan bad kaseng, kabalaya lam lupa ya ke sorkar. Haba keli halor ke jing tiar ketien ha kerukom yalap election ha soyong haki kenyat benai ha syua ban bot tangi ke jing tiap vote. Ubak samnen uloong bah ke tu ke por ke jing yalap election kalong ke weni ki baklut tam ha soyong, handrai nak yang ke NPP ke kam kenran dien ban kentok tan, bad ke jing kentok ke kam buon hi na ke UDP. Ubak samnen uloong bagi dan kinong kentok ki bala bench ba palat ya ke NPP ha ke tu ke por, kam tam nak yang ke UDP, handrai Kitu ki jingkan no ba jingkan tho kila sha khliap namar ka UDP kadon lang ba ka sorkar benta amshu kum bagi kan tho khamen chwa. Jadi ko so man brief ki kene ti duk to ni ya ne kasi kalau ba kumno na kala district bat na kala ka block to ni dai ki ni tri lang mani testom na ka party habele ya ka por ka election commission la pa banai dari pa por da so ring na basam Kumta you don't come bakung ke party ke bahe you don't come menjadi step by step adu ke block level adu ke PYF adu ke walking swing adu ke district level bak ke state level tikani kani ke week amat bakung ke party ikwa benjok ya ke state bos yo tingaru anu ni ke por kumukan dia jaga party NPP di nilai sistem habede bak ke di konkret pada poin ke sini bantak ke por Jadi kumta, akan diganti ke bawah kebangan dan berbawah di kapor, bagi pai ba atau di long susu atau sayung, bagi pai ba sayung di long basta, bagi long basempang, bagi la ie upaya, bamen nado kesenam arja kandre wajib bermain election MDC, bad arja katra wajib jaga election MLA, bad menta keganti ru, kinda idea ngajisannya, bad kamtang, bah akan diganti Kepengele mata baga parti ke bangi iton kalai long lupa ya soka apa kejelam kalian tekumta ipai ba juni hentei kisau thuk kamsai ba kumno banjir ya to brio ba soka ka lupa ba de brio lu ba lupa masuk badong mengkapat ipai ba apa soyong ba ka pentip lu ipi ba ka jing penkre juni ke soyong ka long pura ba ngalong di ba kloi bantam lay kebo kata kali jing pentit yo pi gong kala patai kebo pi hak ti por ka jing ya kan bas election apo sayo kali ka wei ka bakrit tam apo ka is ka siri bro ka wei yala pasaki ni link ba ki social media bagi kot kebo ba na sotana ro pentit yo pi katu ka jing kan tho ka jing no ka bani ni kan manana kani Nakalian juni kamran dien berkentok misal pensai ki, dan rei kampun ni jingan to agabede nakalian bayi dupi. Bagi bor ki jingan to bayi parti PP, kampam ki parti. Pada hadiah namta ki juang bawa semen di bawa biang bentrai rei parti kamno. Dan rei mentari undang reform dari sorkar. Kata parti PP ke berkentok ini, bagi cilang dari sorkar. Cekumta ki pai ba apa soyong. Yang ni persekata dia sedang berpercaya bahasa ni. Tang nak ada bagi saya maklam ke parti NPP kamu. Ada yang mentaki lagi, bagi kita kita ngalam di bagian to, mentaki kita lang banyak celang bagi parti NPP. Jadi bahasa yang dia, bah nyumbang kamsu berlejit di parti, yang dia bahasa ni direct NPP. Dan ini jadi kiwiru kita lang bagi NPP.
kata ia kejumut berkat jumut berbang hati bosoyo. Pi bai ba soyong juni. Dalam tham dekat jenis susun mana kalian baklar udah supi usiting amane. Udah jam kandidat. Tekum ta kita jenis susun sudah tang tu kapor baklar itu ada yang tinggalnya di sosial kiawan tu bersudam. Wat dangar orang persyai penlek. Kepada kalian joki pada kim syak banwan. Thì cũng như người ta cái lạ bằng kinh buôn lăng là ngang lại trong tuần kinh nó là cho anh lăng đúng không? Tụi bạn đây cầm đi người ta thì mình chỉ thôi thì hàng sợi con si cũng mà cái lòng ta ta cả buốt trong sân ấy là mà kịp bạch ba cái là được ý và quân đi biết và bên dân mình ta là besar mà ăn chắc là pha được quân besar ya vậy chỉ là ta cái tay ngồi thì thì cũng nó cái trong sân ấy cầm lạ bằng cái ta một trong sân ấy mà kịp bạch ba sợi dùng thì cầm star bằng chiếc nama kisah tu ru, kaya kapang benci, yo brio berupa, berla kam siapang hari kam, yo brio bersih yang mata, insujiat no. Jadi baik mak sayong, isaki mata ru bangalik ban kanvas, balik ban rungiang, balik pelong ki stop unit, ki meeting, paket meeting berapa, ki bon, ki batamai dari UDP, ki wajah snow sekali, saka NPP. Mak tu kapor kalau meeting tu, kamtai berkiui parti, kalau berdirect ke UDP makan NPP. Thì nó kalian kayak UDP kayak sukan thọ bây giờ ni PRI bagi lakan thọ ki orang baik kot karo orang teriak puli deh. Ke mata kita parti kalian punya sumber pakai NPP teh. Thì kan single di menta kan single thọ kan joki banyak lampak lain ni batong bakal ke parti ke bomlong hapok ka soyong ne hapok ka kasih jumi. Temta baru ke sumber lang. Thì cầm đơn đồng số eti bade bakin orang pakai NPP kan nong. Kapau sai ba hakswa ka election apna ikan tho e parti MPP ru bomong su banong ba ke jikam jo ki ru kalong banyalam sarkar hanrei mata na poi ke khidmat dari form sarkar ki ki dolang ka MPP ba ka jimpai ke jongi jonga ide ba la don ba ke sarkar ka balada ka UDP le tu ko por ka don tang rimut ya mali ka jingyo ha jo ki kalong samut lain minister berwis ka. Zaman dah ni kita kat wei. Jing yo ba ji kalau tang aro. Kata aro pada ke wei ke ba ngamla ba ke parti ju ki wei. Te rei ke ni ke ban i ba ka UDP ro ke namla ban trei kelam kesoka. Kemudian ni trei lang ke soka ba menta. Apa ke jing ke PPP. Te ni boromro ikti coalition ki mo trei lang ba ni. Te ka sok saki pada campaign kuno. Isu apa yang kata ni kena isu marki kalau jumpa